Yes, reka nizere ko mumeze neza mu nce z'igihugu zigiye zitandukanye, abari mu burengerazuba, uburasirazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo. Nizere ko mumeze neza. Igitondo cy'umugisha cya tariki 12 ukwezi n'ukwa karindwi umwaka n'ibihumbi 2026. Ni igitondo cy'umugisha tuje kumvamo amakuru adasanzwe, amakuru utakura ahandi usibye hano kuri Ruhago Sport. Ruhago Sport, igicumbi cy'amakuru agezweho kandi yizewe. Ekipe ya APR Football Club ku munsi w'ejo yakoze imyitozo, ariko ikina n'umukino wa gicuti na ekipe y'Intare bakinira hariya Ishyorongi kabisa. Umutoza Taleb Abdurrahman yari yagarutse mu Rwanda atoza n'iyi ekipe. Umutoza Taleb Mutise yabanjemo abahe bakinnyi? Ese ekipe ya APR Football Club ifite abakinnyi bangahe? Ese yagiye abahinduranya agute? Nicyo kituzanye nkatwe Ruhago Sport, by'umwihariko ngewe MT Official. Musaba wowe utarakora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo umanze uyikore, tujye tubana gatano kuri gatano kabisa. Ekipe ya APR Football Club ifite abakinnyi 25, yamanjemo abakinnyi babasimbura banatsinda igitego kimwe cyatsinzwe na Uwiyaremye Fidari. Abo bose iminota 43 yari hagije kugira ngo abavane mu kibuga, ahita ashyiramo ekipe twakwita ko igororotse, ariyo ya ekipe ya mbere ya APR Football Club. Mutise iyo ekipe yari yamanjemo yari iteye gute? Mwizamu yari Ishimwe Christian, wa muzamu bazamuye muri ekipe y'Intare. Kuri kabiri yari Ombolenga Fitina Omba Bebe, kapiteni, yari kapiteni muri iyo ekipe. Kuri gatatu yari Bugingo Hakim. Mu mutima wa defense byari Nduwayo Alex ndetse na Ishimwe Abdul nk'abasimbura nyine ba kabiri ba defense ekipe ya APR Football Club. Kuri gatandatu nta wundi yari Pasi Iyanse Pasia. Ku munani hari Iraguha Haji. Uruhande rumwe hari Ikiwanuka. Kuri nomero 10 hari kuri nomero 10 hari umusore Dennis Omedi kabisa. Ekipe ya APR Football Club ubwo kuri point nyine hari Uwiyaremye Fidari. Nkuko mubyumva rero, iyi ekipe ya APR Football Club ni ekipe y'abasimbura yari yamanje mu kibuga. Iyi ekipe rero yakomeje gukina ihererekanya, hanyuma biza kuba ngombwa ko ku munota wa gatatu gusa w'umukino Uwiyaremye Fidari reba mu ncundura cyase mu rushundura rwa ekipe y'Intare. Igitego cya mbere ku guhererekanya neza kwari kuvuye kuri pasi, umupira uragenda abasore bahererekanya neza, ngira ngo muri kubibona ku mashusho. Ekipe ya APR Football Club itirekamo igitego cya mbere, hanyuma barakina. Intare nayo ikajya igenda igahererekanya gake gake, ariko ntibabasha kugera imbere y'izamu rya ekipe ya APR Football Club babifashijwemo na defense yayo Ishimwe Abdul ndetse na Nduwayo Alex. Bigaragara ko iyi defense nayo izatanga akazi, ari defense ikomeye cyane ko bizagorana kugira n'umuntu nayo wayitsinda igitego. Ese benshi twavuye Ishyorongi bavuga bati iyi ishobora kuzaba defense zasimbura Nige na Kerema ndetse na Nshimirimana Yunusu muri ekipe nkuru Amavubi. Muti rero ekipe ya kabiri yatsinze n'ibitego 2 yari iteye gute? Muhaguruke bakunzi ndetse n'abafana ba ekipe ya APR Football Club, twakire ekipe ya mbere izaba ihagarariye ekipe ya APR Football Club mu mikino ya Sekafa ndetse no mu mikino ya CAF Champions League. Umuzamu yari nomero 35 Ernani Siriwane, umuzamu wa mbere wa ekipe ya APR Football Club, akaba n'umuzamu wa mbere wa ekipe y'igihugu ya Mozambique. Kuri kabiri yari Byiringiro Jean Gilbert Kagege. Kuri gatatu byari Ishimwe Christian. Mu mutima wa defense byari Nshimirimana Yunus, kapiteni w'ikipe ya APR Football Club kabisa. Officially statement ya APR ivuga yuko Nshimirimana Yunus aka Watara niwe kapiteni wa ekipe ya APR Football Club. Yarahagararanye na Ronald Sekiganda. Nkuko mubizingira ngo murabizi ko umudefenseur Maduzone waguzwe muri ekipe ya TP Mazembe akiri mu biruhuko ari mu gihugu cya Burkina Faso.
muti rero ekipe ya APR Football Club mu kibuga hagati yari yagenje ite Seydou Daouda Yussuf kuri gatandatu, umunani hari Memel Raouf Dawo, Memel Dawo nyine, hanyuma kuri nomero 10 hari Mamadou Traoré, uruhande rumwe rwari Amani Kurdiane Michel, urundi ruhande rwari Sheikh Djibril Ouattara, ndetse batakisha William Tugwime. Nkuko byumvikana iyi ekipe iraburamo umuntu witwa Maduzone wenyine. Ese niki ushinza umutoza Talebo nibura ku myitozo yarinya aba bakinnyi bose 10 bagahurira mu kibuga kandi aribo bazajya bamanzamo nkuko ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club bwabimubwiye, ndetse nkuko abakunzi ba ekipe ya APR Football Club tubifuza. Nerenani Siriwane, Byiringiro Jean Gilbert kuri Kageke kuri kabiri, Christian kuri gatatu, Umutima Defense Maduzone ndetse na Nshimirimana Yunusu, gatandatu ni Ronald Sekiganda, umunani Seydou Daouda Yussuf, 10 Mamadou Traoré, uruhande rumwe Sheikh Djibril Ouattara, urundi nta wundi ni Amani Kurdiane Michel, bakatakisha William Tugwime. Ubundi niyo ekipe ya APR Football Club igororotse, ni nayo mpamvu umutoza Taleb Abdurrahman yagerageje kuyarinya kugira ngo nibura babashe gukinana imikino nyine batangire kumenyera n'abakinnyi bamenye batise Mamadou Traoré, Amani Kurdiane Michel akina gute. Niyo mpamvu umutoza Taleb ndetse na staff ye bari bagerageje kubikora gutya. Muti rero nkawe imbone zawe zakugaragarije iki? APR Football Club yaraguze pe, ubyange ubyemere, uburi umukunzi wayo ubutari umukunzi wayo, ekipe ya APR Football Club yaraguze uyu musore witwa Amani Kurdiane Michel. Numuriro wo kotera kure we n'umusore witwa Mamadou Traoré, n'umukinnyi wo kotera kure kabisa, nta gihindutse bitabaye bya bindi iby'inyarugenge. Uyu musore Amani Kurdiane Michel niwe uzahanganira umwanya na Sheikh Djibril Ouattara kuko aba yaba top scorer w'ishampiyona. Nta gihindutse niwe waba top scorer wa Sekafa Kagame Cup. Nta gihindutse yazafasha ekipe ya APR Football Club kugera kure mu mikino ya CAF Champions League. Ekipe ya APR Football Club izabihagarariyemo igihugu cy'u Rwanda. Umukinnyi Sheikh Djibril Ouattara forume avanye muri Burkina Faso ziraca inkweto. Ejo yatsinze igitego akora no ku mipira irenga 24 we na William Tugwime bahererekanye, ubona ko ari abakinnyi bamaje kumenyerana. We na Mamadou Traoré, uyu ni we nomero ya mbere 10 muri iki gihugu. Ubu uri umukunzi wa APR Football Club, ubutari umukunzi wayo. Mamadou Traoré niwe mukinnyi nomero 10 wa mbere muri iki gihugu. Ahubwo ikibazo kikaba niba ekipe ya APR Football Club ifite umukinnyi nka Mamadou Traoré, uzajya umanza mu kibuga ifite umusimbura umeze nka Memel Dawo nawe ku munsi w'ejo ko byagaragaye ko bya bintu yari ahugiyemo byarangiye, wari umukinnyi umeze neza, fresher physique zagarutse. Iyi ekipe si umuriro wo kotera kurera. Mwibuke ko Amani Kurdiane Michel ubwo abagiye afite abasimbura nka Hakim Kiwanuka wamanzaga mu mwaka ushize w'imikino. Mwibuke ko umukinnyi nka Sheikh Djibril Ouattara afite umukinnyi nka Iraguha Haji uri kuri point. Ariko ekipe ya APR Football Club murayumva mute nyamuneka, ni umuriro wo kotera kure, ni umuriro wo kotera kure. Iyi ekipe ya APR Football Club muyitege, iyi ekipe izatanga akazi pe, ubyange ubyemere, iyi ekipe izatanga akazi. Muti rero ibitego uko ari bitatu byabonetse gute? Nkuko nabibabwiye, igitego cya mbere cyatsinzwe na ekipe ya mbere yari yobowe na Ombolenga Fitina nka kapitene, cyatsinzwe na Uwiyeremye Fidare. Hanyuma ibitego bibiri byose byatsinzwe na Sheikh Djibril Ouattara kuri pasi ya William Tugwime. Igitego cya gatatu gitsindwa na Amani Kurdiane Michel kuri pasi ya Sheikh Djibril Ouattara. Ariko ibyo byose byagendaga bitangizwa na Mamadou Traoré mu kibuga mo hagati. Ekipe ya APR Football Club yagaragaje ko nubwo bamaranye iminsi mike, ariko Talebo nawe wagira ngaho yari ari mu biruhuko. Uyu munyamaroke yari yaragiye gukarisha ubwenge, ararinye ikipe ukabona kitoje pe, ekipe ukabona iragenda, ekipe ukabona abakinnyi bafite imbaraga, ekipe ukabona abakinnyi bari gukorera hamwe. Pana bya bindi abakinnyi bamwe bazaga ukumva ngo baronaka ngo banze kubapasa, ngo banze kujya bapasa ngo kuko bamwe n'abanyarwanda ngabandi n'abanyamahanga. Ekipe ya APR Football Club bari gukorera hamwe, by'umwihariko bigizwemo uruhare na kapiteni w'iyi ekipe nta wundi ni Nshimirimana Yunusu. Ekipe ya APR Football Club ni umuriro wo kotera kure pe,
ubutatu bwabo bwa Togui, Ouattara na Amani Kuridian Michel ni ekipe iteye ubwoba pe. Niyo bari guhererekanya gutya long balls, ureba bose bari kwataka imipira yo mu kirere, sha bizagorana kuba hari abadefanseri bazabafata kabisa. Nari MT official, nari mbazaniye izi breaking news nkuko mugenda mubibona hano hejuru nyine ku mashusho, mugenda mwihera ijisho ubukaka n'ubushongore bw'aba bakinnyi bacu. Nta kindi nkwisabira no gukora subscribe, ugasiga igitekerezo cyawe hano hasi muri comment. Ndaza gushyira ni nomero hano kuri description, uze kugira ngo mujye muyireba, munyandikire mbashyire muri groupe y'abakunzi ba equipe ya APR Football Club kabisa. Rero Imana ibaho umugisha kuri iki cyumweru nyine cya tariki 12 ukwezi kwa karindwi. Imana ibaho umugisha ibyo mugiye murimo bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane.